Motivamu Tobutke, Dini Pakamalutako Leadership in the Bible, Takeko Kenado Lisosri, the Pakamalu Li Daniela Inelo, a Sobuke Yoata Sue, Pasosio, Patai Pue, Tasibli Nalo So Daniela, the Otakote the Pa, Batasume Keku Kato, a Tiko Toba, a Bomutoba, Basankenido. Le te ko momu pune ke saya tu ke saya sui o tidak keketo kuna lido puedo le yo apa momu ogodo momu agati de pa ogodo possibly kena lo ke toro nari I atake ko kena ke pakamalu do keto ta sui suale powe baka keto kuna agigete le popakli dawe ogodo kali agati de pa ogodo momu agati de pa ogodo daleketi Masa da sui pala krisa mi kod ke payoagu ame. Li Daniela ni pala kweli ni mera so Daniela ini lo. Awe koe da sui pa yuda puti de pa o le babulo pu. Da pa yuda po le talo agu gati de pa ke le ini lo. Lisosi te be atagi mo puana no ataka lutu ne o da pe o Daniela sadu chi ne no sabu chi sieda lo plata do yo do ta u kutu lo dale so Daniela ne ke sayo ahi o talo tati talo plata kuba ku te ko ne do weda te lo plata weda ta adu yo do ta u kutu lo Tinya ta uwele ta kikla do ta kapo uwe suwe do olo aku tani ani da aku pioni ne wa yuda po le bata sumeke ko sayo aku ta to di kuna to tinya ta mita to ta mita to do tinya we ta do yo do ta ri wa ti pa le ta kikla dale we tinya do ta kapo ni udo o ini lo awe ini ne me taklutu lo eta ne ko tara puele pe me kuna jene no akopion de sayo aki po takuti tata pata sa no aku ta adu yo saja takota keta tibe pagetinya tati de pai yo di do akopa ko pu plate ho ke do we pa ko ba madi le takapoko do po ago ini lo awe ane ne Lisosi tabi we ni bata nolo sadute no sadute ni we mera kesaywa kete ketota kela kesila God's sovereign preparation of Daniel bata sume keku basan kene de lepa yuda putih pa klani ni we ni bata kutoto patasa le me tu me wo to ba bata ku to da we te pasikone do tu lota da we me da God's sovereign preparation la ka sa yo ka te ka tota ke la ka se la da sa do chi pa le huone ni huone ni sa do chi pa le sa do huone God's sovereign rule ka sa yo ni pa ba Wakalu kela kase bomu kela kase la God's sovereign rule over the nations inila do tano pata karakasa do nui politici and God's sovereign rule over history la kasayani pota le tasizo teso tamata kela tirpa apoko inila ke tagi mo puane ni mera the most high rule you are le o le ta to ga ni pota lo pota weda le potaga bataga ata umu ata mata pulo no rule in the affairs of individuals no potaga bataga ni o li society kasayo ni pota le potaga bataga kasayo ni pota le wakalu de pa nations de pa poko do kasayo ni pota le tasiso teso apu ine lo tato ni medizo kapa plato God is ruling and moving lo kasayani pota do mata di tato pa to ini lo ya lichidikane
pa plada le kasayuane kete keto shape leaders lo no ko yo potega ke ku kena ni kasayuane kete keto kasayua molo taka ni kasayua presents a framework of God's plan no akopyo ni na ba pa plato kuna ta pe ni kasayua atama no na ba pa plato le akopyo niolao tapa le kama tati pa pui le lo ya te ka ne mirata pa plato yo abomu li me bomu lo tu lo yu ine lo ya le si te ka ne pa plada spiritual warfare ta du no ta du ni uweda no ko pyo ni sa yua ni te ka pa de le te ka pa ni de mu ko li ni du ta lo a ko pyo pa ba ma da pa ti no le ke yu ko po ta pa ti no le me u ko pa we se ni me da spiritual warfare de pa ine lo yo le si te ka ne pa plato da le yo apwa wo mu de pa kaleta de ta pli ka sa yo no ta pli ka sa yo ta pa du ka sa yo de ta ko ta khe sa ka to do ka mu la we le yo ka ma ne ta lo ka sa yo apwa wo mu de pa ine me pwa de pa le akama ne ta awo ine lo do leadership lessons no ta ke ku ke na atama lo to pa ne te ka ne me da ta tamu age ata kwe ne no phe ne ne awe ti bata sume ke ku age do ta pita ma awe ne biographical writings no the chigara ka ne ta le ne ke ku ke na ne na biography ne o no na biography te no pa kwe o ta no ni bata kwe tho kle ta no pu to no pata kwe da le basa ke ne na ta o mu ta le koplo we ta me ta klo kuna te ga nya pu ne ku ta ne ne de no mu le di le ne awe ne ta le kuna ne o da biographical writings de pa ine lo ata te mu ri klo le bata kwe di ka o ine lo ake yo ne we pe do kwe ke kuna ye ne pa kli da ba basa ke awe te ta o mu da we ne ko pya ka sa yo kwe no the chikara ka ne supernatural emphasis is also tambi nya pu ne kuna apu ne ta so ta ka mo le tha ni mata ta so ta ka mo le tha ni mata le akopyo ne kuna pwa ke ku ke na te pa pu lo akopyo ne mi ka me da we no akopyo ne bata hu tho tho di le yo asu ka mo ne supernatural no awe ne ta so ta ka mo le tha ni mata le awe te pa apu ne lo awe pa thi ba le ta o no ta o ne akopyo ne ta o solo so pa ta o ba sa ke ora ta pitanya ora ta tu ta ba sa si se to bu ne we ne ano ka sa gre ne mo ne ku ba ku te ne no akopyo ne kwa le o solo so pa awe ne supernatural you are so como le tha ni mata mu sa te ya we po mu a te ke le akopyo ta u ta pho ko di do po ko su kle da ba o ka si ka di ke to re me lo no ka di sa ye ni ku sa bwa ya bla bwa no akopyo ne le ta su ta como le tha we ni mata le po pu ba nda we da ni lo supernatural anya po ne te da le akopyo ne le akopyo ta mimo le so pa ne tapino mimo tapino ta te da pha ta mimo we ne ta so ta mo le tha ne di ku te o i ne lo da le si ka ne le me u ka pha nya pu ne we ne yua no ta so ta mo le tha mata le khona pu lo yo u do ta mimo le te pha do te thi awe se ne 3 dreams away ne ka sa yo pa we as do ta kwe le wo pa many tequila ta chi kwa na ba sa ke ne do na copy ne te khwe away pa pha ta ma away supernatural ta so ta ka mo le tha ni mata de khona apu lo do bata ti lo le copy ki ko po bu je ne away ta so ta ka mo le tha away ne mata le apu ine lo
တော့တမလို့ချစ်မိတမျိုးနဲ့ integrity လား integrity တာတော်လို့အခုပြောနေခုနာလေအတော်တော့ကစားရွာအတော်တော့ကစားရွာနော်တော်တော့အခုပြောနေတာမီတာတော်နော်အခုပြောနေဖဲစောပါမေဝါမကူလိုမေဥနွိစာအခုပြောနေရဲဆိုကမောလို့မေဥနေတေလို့ပါတဲ့တီနေပါတီလို့နေဘာမကူလိုနွိစာတော့ပါလေအလက်တေလို့so mi sa me upreti ba asa pase todo tamita todo tale tamita to ne tamawe so pa mi lo akalu da le ni tamawe aputha ni ne the integrity ta to we ni mi ta le lo we to pa ka de lo ya le chi de kha ne pa pla da lesson 4 ne giftedness so Daniela ne o do ta hi le kapata kutu tamimo ta le patatinya o we ko do wisdom knowledge no ta we shene ne no ka sa yo ata lo plato le pu ne we pa ko le gift that gives no awe ne ta hi no ko ta kuna te ga ni ka ba o do ta hi no mi wita do mo ma wita de ke rome sa de si chi ta kri tu sa de si chi me pa le kwata do mo kwata to po de ke me pa le hi no ta do mo hi no ta le ta to de ke no we se ne me pa le sa do pa ki do me pa le kwata do mo kwata ta po de ke we se ka le ka se ne mera spiritual gifts no kuna ni ka ba mata ni ta hi to lo da ye ka ne me da a ko pyo ne tu ye ta klo ata ni so ni ka mo ne no tu ye ta klo ata ni so ni ka mo ta so ta ka mo ne hele ka sa yo spiritual authority tu ye ta klo ata ni so ni ka mo ne mi tu ne ba tu ye ta klo ata ni so ni ka mo ku na ka to ta ni khuna to ne pata kana na ba pata potwe ne chi ba na ke ko ken na kwa yin lo chi mi ta ma tu ba po ne chi tu no te ga ne mi do ne ta so ta ka sa da mo su kri ne we pa po chi no our spiritual authority o do awe ya ne pe ya ne pa pla tho da le di so na ka si nya spiritual authority o do na ne de no a ko pyo ne clear with the bo ne deep experiences with God na ko ba o do ko pyo ta le ko plo adu ayo do ka sa yo no ta le ko plo adu ayo do ka sa yo le ka sa yo o do na ka sa yo ma pu ple na ko pyo ki yu ka po me u ka pha awe shen ni awe deep experiences with God lo do awe ta chi ka ka ne awe te da le knowledge of God na ka ba ti nya ka sa yo na ta ti nya yo ka ba u we da we na ka do ne ba ne mi ti nya le ka sa yo ni ti lo mu ko do ho ko do ta ba ti ke le ke se o do su ko mo o do ta ki ta la po po to po ni ka sa yo ma ki ma la ti ma ne mu ne so ti bu tho pha tho ti a ku ta ni ni da we yo ni knowledge of God ka sa yo o do ta su ta ka mo no ya le chi ka ni te da le mo ka ba o do desire no ka sa yo ka ma ta ni le ni na ka ba e do ti nya no e do po thwe e do ma thwe awe ku ta ni da na ko do spiritual authority lo da ka ma ta ni le a kai pa total communicator ta ko ta ni le na ti nya na e do le ka sa yo mi ma ta we ni ka sa ta bu su crimea che lo ta ko ta ke ta timiti ta awe se ni na ko o mu ni le desire away ni away ni na ka do ni ba spiritual authority in a lot da le chi de ka ne no yu khu ne te da le leadership lesson no yu no barriers yani da le amati ta to ta not me li Daniela nya po ne financial problem to all no abuse of power to all plateauing to ko bya ne ta le amati ta kuna riani ni to ta no te mi no away shene ta le amati pwa de pwa mati ta ne ba sa ta ne te ke ro ta timiti ta le o pa khu di khu ka ma no ko bya away te ni ne ba thu pa te pa sa twa tu ta we shene
Pamatita the patinole kiu to akuda no barriers akoy pakamatita na makoma kena tele basakene mikoli ko kukledi le basake di so yo ba ne akoy tasuta saba di awation ne akoy tamatita otende ba ne lo don wikataka ne awete da le enhancing factors no ta lo kuna de ne padu to so enhancing so ta du to no ta du to agri jene atagi ta wo jene ne na ka du to go ne du to di ta ni ko pyo na ka ba le ko plo ta jene no awe na ta ti ko ba o na ka du to go ne perspective na ta ti no na ta ti na ta ti ya na pa na ta su ta we ka ba ut te ji ka ne repeated renewal experiences ako nak ba ma to ke na ta tablo pa ka sa ya kita ka to ta do sit up ka sa ya mi redo yo no bu to ba to ka sa ya deep experiences with God ma tu pa ta po di ni sa ya no da li si ka ne discipline no na ka ba u do ta tu ne lo ke na ta discipline so na tu lo si mi si kan na ba discipline na ta away sene da akabya nakadu tholo de luchi ka ne na lo ba mentor na lo ba pale ka hi sine klena le ta du tho wo de luchi ka te da le lani posture na ka ba do tamalu ake awo lani so na ka ba malu ta tane ne do na ka ba u do tamalu ake wo away sene mi da ta le nakadu tho na ka phali no ako bia pata sarga ne kinya yekwe ke yeklutie pata sarga ne ako badu awele track awe toti de akabe ne to plo de awe ma we de ati je ne lote le lo de pi ba kheke de le che pa ai ma se wa de ako apa ni ti ba sa we po we ne ole ta sa hi ku sa yam la ta ba hali hui che ba sa ne pay a su sa ka ton awe pali tenuita bi awe lani posture da tasu ta sa do ka to nya ne be tasu ta sa ka to ko da ta su ta sa ka ta sa ka to ne o awe pali lani posture me pa so nya li to bi le chi ne pa ne ke do la myo ro wo mo di ne sa no da awe ke to ba awe lani posture ne ka ba u do pa I ne la the tamalo leadership lesson ko kataka ne mera sense of destiny awe ne ka ba u do call your destiny ka tu o chu le awe the sense of destiny ka ba u do na tu o phele ne ka ba lady sunya thele na ta to pa na ta tu o lo ni me ni le no already the article the percent of destiny akeli the yero kweke daily chapters and yero kweke ke le kese yero yupoto po yero akopyo ni ko poli do po pakali kenyo kadu tho no tadi zo shani no sense of destiny hoko do tabinya po pakali pakenyo pakamala ka po sa yo pakami po takalu no we particularly you are ku ta li so sinya pu ne mi to ba ta ye tho pa le akabyo ne pro pla mi pa sa ba sa ke ne da di pa le su kin na ke sa yo atu ne da research no ka po tho ne no da tamalu quick at ka ne me da finishing well akabyo ne ta kama wi ke ta age kata da away ne da so danila asakoti pani finishing well no dalene kama wita ne re baba ni terkha ne da wete da le ka ba re do ka sa yo bubuti vibrant relationship no ka sa ka tu da ka tu da ka sa te na ma away ne na ba thwe do ka sa yo no bubuti ti ne no chika ka ne ka ba o do tama lo ke wo lani posture no ta ka ne ka ba o do ta ke po le a lo plato ta gi ta wa je ne da lui ka ne na ba o do ta na no ta na no
ตานาโนโนเลยก็ตเมตานาก็พอก็ยูซาเยเนาะยอลบิคาร์คานี่นะก็ว่ามีพอเลยอเฮทอตา ultimate contribution เนาะ ultimate contribution ที่เราso Paul yang pata mu hitota di pata ultimate contribution be an apostle ya putra yudata actually head away the first missionary away ultimate contribution the putra view on away the first current convert and the current apostle away ultimate contribution the patron paplato tadi me paso pasri patanono paplato tadi me tato talu di ni sajane paplato tadi pole a hito talo playo no ye tadi ni to te pa no ke away pa call ultimate contribution le ke to ta agikete patanono ni hito di me choko to ko na to kuisho ko na no takare ko ta pita ma apune away ni le wete woni ultimate contribution ta hito look no away shene the kukataka ni away te da le sense of destiny no na ko ba udo na ta le atinya na ta tu alo mita pele do tamalo katasiyo ni mera ultimate contribution no ultimate contribution le pumuka ni tewe alo no pace ko ni take it finishing well nya pu ni ultimate contribution o the resource to be nya pu ni ultimate contribution o no aware ni de no li janila pu ne pa plata saint morally righteousness when we paso swile pa plata ta totalu stylistic practitioner aware o style di style to ne aware ke ho to ne aware mawelo aware pa plata ta adu ju no aware di o thoda akobyon ne akobyon ne aware kweli no na kweli samone aware se ultimate contribution ine lo mo sa sui ke pwe ko di ko no ade ke bkhi wa ta su e paso sio patai pwe ro ta si blike na lo so dani lo ko te de pa ta ko bo mi pu ne aware te pa plato we da ta ke ko ke na pa ma lu mu do ma lo le ta ne ko ka sa yo sui ke pwa di so pwe te de pa se ko pati te sa lo pu ba de ke pu ba le ti ko te bi le bata ke ko ke na pa le ti nya na te pa lo ba san ke yo ne do pa me po te pa le a set le ta to ta lu o wo lo ke sa ko do pa sa su ke pa le krisa mi ko ke pa yo amen